Ane whālua lima maluono. E mawala tato whaitau whatasi ai ua le ane whālua lima maluono ua whai mai le whawhine ia te ia ua o i loa o le amaliu mai le Mesia o le ua ingoa ia ke wiso pe amaliu mai o ia e wha i loa mai mea uma ia te mātou o na wheta lai atu lea o Yesu ia te ia o au lava le nei o le tautala atu ia te oe. Wheta lai atu lea o Yesu ia te ia o au lava le nei o le tautala atu ia te oe. E tatia fuo tatou o langa i lumo o Yesu. Tatia fuo tatou o langa. E le aise mea na tia i lumo le li. E tofu e tātou ma me tau o le private inner world. Nalo langi na oe manatu na tunga lilo, ma faufaunga whaangale ngā ngae te musu i loa sisi. Na oe a, nisi taimi te ewa i o mātua te le mana oe wha i loa iai, nisi taimi ewa i lau a vae te musu e. Tofu e tātou ma le private inner world. E o loo na tūlanga, o loo mana o ngā sili lava, o loo mana o mia se uso, stua ngane, stua fine alofa wha maoni e malamalama ia oe, wha aloto tele e unai o iluma. Praise God. Mai whata oto e sulfitu whai po e sulfitu e whanau le woia so uma, a o le uso moa so vale. E iene malo si ango me lilo. Nei ne o me rilo awana tato ui uma mai lava. Mai lei mase seo kako e lengi me rilo. Kofo e kako ma me rilo le ngakai kai me ke lei whao lai ngai. Ia o ngai me rilo fo i kai mi ngei le wai whao lai ngai. Mana tua le teimi mumu o le tala vou na ena nai me i o matua. O e fo i le tamamal tina na ena nai le me i lo tolua. O longa fefel sai tia i waina ia e whaia whaiunga se e le ngata o e a whaina mei so usua tangata te lo e a o ngā mea pe ngā ke whelua i maawe se avenga. Praise God. O e whalongo le tala lea i le awhanei i le toi ina malan whanau na grandkids no atu ia tama malteine e spend vacation o le ngol tamo Johnny a le ngol teine Susan o lai na taunu atu na o lole to inga male tama titi langa grandson le i whalo loa o lo whatau mo le slingshot we hol whanga me mei ia fia ka mai ki whanga mei. Ia ona alolota mai titi a matan whataitai la au whanga mei. Ai oso i wholoa ma le pako a lo matua, o le pako lea o le whanga whaua lo matua, whapele lo matua. Tango i wholoa ma le tama, e Johnny, whakai lo ma le slingshot le pako, maua le leia le urua si mea. Nal mela le watupu ya Johnny, o kilo solo, po aise seo loa mai. E kango lo fa pechani de pakola avenga nga ki ai vai mai lo masuse ha kari ngei o ke ka ua ngei oi alu nga va ya so polonga chani vai nga suse ala au mai ko inga ya oile lo makua ko inga ya chani a susen alu oi faile fulu ipum saungi le breakfast ai sau chani i living room make na fiafinga va mai kala susen grandpa lewa umango faya chani lo fa mai chani e la ko nga luma maka ta TV ai alunga e ko so sangi akwan mal faingol me ai mai lo markala asuse remember the talk yeah o kayao mal awa ko inga chani sau e kai fa kau ai alu o susen ko o faile lum ku ka saungi ka ko breakfast mai vai kala grandpa o lewa uma fa mai chani e kau e o kau e fa kau le lau le so sani a grandma remember the dark
ia alu te anu fulu mai punga ka mo fai breakfast o le fila o marika la al koinga jani sau ka ka fangoka ai ngofo ia suse ne ka pengal falen fai ka ngamea le marika la suse kwan pa la o ma fa mai jani o ka ua ngofo ia o ma kwan me fel ka ngamea remember the dark pa me lo ka la jani sole la polonga le ngeimea na waluia ka uia kwan ma o pela nga pako ya na kulor ka makangi kwan ma bole wa pela pako ka ngo belo mo ko o ka ro vai xau kama nga ka o mai suse na so mo pela pako e polonga i fai ga suse nga ka o mai suse na so ko pela pako ke lo nga ke polonga nga me fi avia yo po nga ke polonga nga o leva nga o le fai nga sakangi o le kau mangkua foi lau meresa foi vai asole ai polonga ya le ai ke loi o le vang si fiele tu a pe lan melanga nga ye le vang si le fiele tu nga me ya oi a mele te fetel no ye e tati a fu lo so i fu lu mo le ri ne ai se menga nga me o fi fiele tu ke lo ke le nga se me le ri o ke confessi le rilo o langa a o pepelo o ke fai sa o le kua fa mangalo me o pepelo a o mui fai sa o le ali o mui o si kai mia la kula kwa kalo ke le le kua pa amerika kalo ko le tua fa mangalo mai wang sala o fai asi la popo wang sala le le kua po la ke kalo ko Haleluya. Si ole tula fono le na tulo te ngata soifua. E le fa malolo ina ta ua pe ale ta utino. Na ia ko pe lima vai po suma le ono mai ia fe faari ia o to wang sala ma ia ta talo le tasi mo le tasi ina ia fa mangalo ina o to. Ia fa malolo ina o to ia o fisiri o ila ka o ia. Ia ka o ngia sister ia e fa lo ngo kala ngoi sa mo. Aka unga ya brother e fa lo kala ngoi Las Vegas le se trusting bes kan tinal nei le malam lam kala tinal nei ole mele sa fe ngai mal tinal nei to mana o mia se tina se tua ngane sa sa yelon tinga le ta mate por tulanga ka tisenga ki kung fu me moe ni liwa kul ka makau nga fa fi ka liwa ko i Gale lopo ele journey ai. Usoe Paul nei. Tau le Tau ya Yesu. It's available 24 hours. Mai tala li fa ola so se tasi sau ya te o te le tu lia la vo ye faf. Po le a fo le ka so le ali. Me ngai faf kai le tu le te tau ona yai. Po le a lo so malanga me malanga fa fi ka ele te ena la vo le ali. Se yo le aso ke mangu malo ai nga me. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Na silia tu malam lamo Yesu, nai lo oe ya oe, nai lo oe ma. Mai tala Yesu finele. Alo e vala aulo tane we malam lamo tala. Ya pe la le po o mai. E le sau tane. Tango tongo Yesu me la e na ye fa fitauri. Kia sau fo le ya oe. Ile popole Yesu po ai oe. Tulo po o fai fe au po o simi po o tui po o seve po o makai po o se kupu po o se kovanga ele po pole le kulanga sawai e po pole lo ni ngai ai e po pole lo tulanga malo mana onga na ai fa video no po ile tala le o la to chiute fai ile ainga e oe o mai mo me o vai po po ko li o vai lengi paipa so e kasi vai e ngu so vai e le ku o le downtown ya ngele ya o uma o downtown ya ngalwenga nga fine e o faula ko fo kuma amo mai me la ko ulu fangal ale kai mila e wai alo le va veao o le fiafinga wa wi fo le la e ke lo me alo fala ki ki e alo fala ki ki le malankati e alo sfullu le uli ai se me alo sfullu le uli ke lele avenga le fe avia e musu ye lo e vele ka o le secret life le o lai al te ena fo e tangata tele me alilo e musu ina ia I loa mai le nu praise the Lord lona le loa o le aso lea fe loa I ma le tangata na te fa fe loa ia lona manao say amen
So a fio mai Yesu ke viso. E solo I lalo Yesu pa pui o le vai mau lalo le si pa. Manat fa tau va, manat fa pito, fia sili. Manat wa matua la titi le stangata. Pa nga le tau fia le to tele o tangata mai lo mai le ila di faola. Mai le feso rua fai pasuma tolu o ia foi wana solo ia le pa vai loto sa vai rua ingai. Menga sa Yesu e te lepe ia pa ia. Amen. Mai malam tala sama lia mai utaya na ave fatanga tau ia sama lia na mai le tupu asuria ia tangata no nofo yo lela no nofo I tangata o feu suai ma tangata te tol ta fianga no sen kingdom mo fa na wai le race la le ta olengi o afakasi ele oni avale ele oni utaya atoto o le melanga ia na ino ai ia utaya ia samaria ele oni utaya le ni Israel fa maoni la to 721 BC ina wo foi ta fianga saita kai lo tale ane mia na fai atu e sale palata matovia sei so swang ya ko mai ele ai se ko kofin men ngai ai se o ko samaria ma ko yu kaya o ko tanga to toto lua ele o se ava no o to sauninga ke lo o sau Yesu e ka lepel men nga ai saulo ya Yesu ke luiso ele to ese matua po se lai kiki po se mamalu po ai o to tusa mai tato le levo o I o tato o tangata o le fa na o le tua a tato mai e to tusa tato mai lumo le tua nela il fa fita o le na fe ngai mai Yesu ile fa finele tele avenga fe alwa I maltinane fai o no fo o ia no le nulo samaria o le nu te ena ala fo ia o le tina te ena a leo fe kawi mal kamalo e lunga vai ele mala mai o le rapi e sa ona tala noi se fa fini le public ma ka Yesu le rapi sa e wa lunga ko alua e sa nga lua kala ngo le public mo to alua tu so se me silinga nga ino sia le tu le no an mataudio o le mutin tino le la a o le wakala ngo Yesu mal finge le alfa finge voi o le fa finge kali kongo maka ka o le fa fine tal tane le fin a o le nga malama le Yesu lo situation ake ye kavika malu masingo nga kavika ai manga o fa malolonga ta uleri ka uleri ko ka ul fingi haleluya ta vita valu masingo nga isi kai mi vangale vai mai kanga kala ka la mai ya pe ya se da me uma pe ya che a me uma ri lo sole vai mo le pako ai nga au pako ai kele pako ni vai kafe ngi ya vai le pako ai au le pako le vai ke vai le au le pako ke vai ku lunga le ai ma se nga se ai kilo de lo vai le pako ke fai nga yo vai le pako fa pe nga ka ko iskai ave ko nga ka ai kilo le lo la sole o ko ina mere le la valu masingo la nga e ta vita le mea ngole ka ua le vai ale nu ia oh he's the king, he's a warrior, he's the sweet singer of Israel. Ako kongu ya kavika la mai mong ofuku ako kongu ya kavika o ele o sa loko ai sia o le nga le mele yo valu masinga le confessing wa makanga lu ko kingo te me ya kwal kingo te kingo yo wa maka feke kingo se yo mo saul perfecta le atua mai lo fe ngal tupu ngo saul fe au ia sa ngola perfecta mai ko lua tangata sai le ai ole tangata mau mea mal tangata mativa tangata mau mea o ka se ke leo langa pa mamoe mal tangata mativa kasi pe asianga mamoe e moe no na fata pe o se afa finge a o saul le malo ka mau mea Saule malo wale kango fasi mai se mamoe e kele nge yafe o mamoe tali elanga malo ayalu au male mamoe kasi e moe le fata e peo sa fine
Whaalongo kala te, mai kala ko. Oi nga, Nathan, e ka kau ngoki kakanga. Mai kala al perfecta, you are the man. Kei lon me e se ka vika mai ska ngaka. Ko isi ka ngaka, e fai aku ya. E fai excuse. Fai aku e ngofo mati fengia ka vika. Nga fai aku al perfecta. Kangi ya wewe mkavika. Ele ikea ka vika ngu, ele ikea ka vika ka ngaka, e alu ese mal ngofo hali ka vika, ai wifo ngofo lefu ma ofu e tata malanga kangi le atua salamu lima kasi ai fai kau salamu lima kasi o kangi nga ka vika le akua family kangi ka vika yo vai fai se loto mamo au fa tu ma wina se loto mau to toni ya tau fa fo sia mai le oli la fa tanga au fo e tave selo nga pa ia fa wo loa taulanga ya te o lo taulanga mu pole povi pole mamo e taulanga ya yova o le loto wa nuti ma le loto ua momomo o taulanga na ya yova menga ese saulo nga sai ese le tul malo ya saulo e fa ya ku ele perfect ai po o mai me mai o se kaulanga o me pe pekinga nga sefe mai o se kaulanga ya Yehova. He makes excuses after excuses after excuses. That's why God said, I found David a man after God's own heart. Yes, he made a lot of mistakes. He failed as a father, he failed as a king, and yet God says, I found this man. He knows how to humble himself. He knows how to come to God. When the prophet said, you are the man, he humbled himself. Hallelujah. Ile tala le faola o ule nei o mesia fa marca al fin ile li faola e o faolonga e ele so saul ma ko mesia e saul la via ke ba ko marca o ule nei I am that one ya ilo marvai ai ka moi feo il polonga feo ele ma feo ele fefe o soe ka fiofi o menga ka fiofi o ele ba o tupo ele ma tupo se kia ai a nga kala lo tanga tele tua ka fesh lo ka ele ku fa ali le tua menga o la vese le tua menga ai ku lai fa yo makaka e fa fa ma ni nga tolo nga lwenga le tu. Praise the Lord. Ngomoli ana mta mo fa fa ali fa poiva fa fa ali ata tong sala fa maoni o yema mi o tonu ya fa mama ya te tato ya mio le tonu malava melonga lua e tau le faola au nei no fo en faleanga oe si le fiel tenga ten e afan enana nga amia e nga e mo me ka self condemnation, you will condemn yourself mo fo en faleanga oe ma fa pe mai o sole o ka kaleanga o ka sala o tenga tavalea. Praise the Lord. Na mo foi lá meu le fam sino atu lo so wa haonga ta fio menga he will memola judging others. Someone says that we see ourselves in others. Most psychologists believe that when we are about to criticize others of a flaw or a mistake, there is a possibility that we are guilty of the same. We are so blind that we don't see it in ourselves, but we see it in others. Mele ko puya oe pa nga mea e oi nga kuwa iska ngaka. Say amen. Tau tino fahali se fa sa loko oe. Hallelujah. Mai kala finge fa pe fea ona fa me vatule le bete inu o le utai ha Samaria. Ai se tanga te fa ma singol finge lo Yesu. Ate lo ele va Yesu lo na tulanga na va Yesu lo na mana onga le va Yesu le leanga male tau va leo niti na va Yesu lo na mana onga. Praise God. Funai ana ilol tanga tele fa yatu oe male me fo ifua le atua se manua e ole mai avatu le vai ole ola le po mai au mai la ka febe ke mo banga vai ole ola. Fa vega mai kul vai ole ola ga ka isi mai fieng. Ole inu le vai nei ko sa foi kaiao makala ko kaiao maleva yaso malea kausanga a ole inu le vai te avatu ia
ele ko e fia ingo asia langa vai ngali sala mo e ave ma vai puna I totonu ya te e fa punga le nganga o le atua o atu inga taimi fa puna le nganga o le atua pe le lei pe lunga pe la lo e fa puna le nganga o le atua pe mativa pe tama ainga e fa punga le nganga o le atua pe mawalunga pe mawalalo tulanga tu ya e fa punga le nganga o le atua pe le lei fa longa pe le anga fa longa e fa punga le nganga o le atua pe sama pe winter pe spring e fa punga le nganga o le atua pe kumule kalesia pe lengi so fonka kalo e fa puna le nganga o le atua e fa puna aisa langa le nganga pa ia na te fa puna ina e le fa puna ina se lotu e le fa puna ina se tofi e le fa puna ina se tangata e fa punga le nganga o le atua e o ai lo la fa va punga le oli praise God. You know, sometimes we come to church, we don't feel like coming to church. There's a difference between happiness and joy. Happiness is outward, depends on the circumstance. Comes from the word hab, German word which means happenings, circumstance. Mga yalaw fale, mga yalaw nga luenga, fifia. Kele kupe fifia. Kele me ai fifia. Vivi o gaga fifia. Saulol siya kiwakipi. Amaka ngalusil fifia. Lalang ila fifia. Ai oli stipa. Oli me loloto. Pole ale kondisi ke yai. Porque you feel like it, you don't feel like it, pe yese tupe, pe lese tupe, po ame tutupo lo langa nei, oli, e tipa langa, ole me fa puna langa. So, po ala wala be kukupo lo langa nei, pe le lei pe leanga, e ku mawale oli. Nunga lem fenga oli ai 5 kai mo puponga. Yes, alif mai le Roma tau pe 5 fai upe e tolu, fa mai oli le puapua. Ito tono puapuanga, ito tono fafitau, ito tono lomativa, e ke la ngonga le joy of the Lord. Praise God. On me fue la lolo. Kai pio le maso, kai pio le maso. You know the muscles? Oisio ka kosa si yaso ya. Ke lola kan kau au Aki rola wa maka wale ko si rola wale ko exercising o maso ia wale oso la maso awoso in mga fa Asia wale ko exercising you know a healthy la maso pe ko anga exercise pe nga for the joy you know ole joy you need to exercise Isila kai be ke sa le lokua Ele fialo le breakfast salvanga nga sa le mo fungo fa ko ka vale kilo sa u fafu o ele sa mo fungo foi fa fole ko ko lo ka vale sa e kele ma wole oli le mo fa manganga nga amene sa fa ka lo fa kuile aka kuile le lo po sa nga lo mo ko ma se avenga e avela us smile ma wala ko pusta ilunga le me la wo o ke ko fungo for ka vale Wa ke ko fungo fu cavale. Ia o foi from sakangi. Ia o polo mo ingai ko cavale. Sau le breakfast. Ku sape ke le fi ai. Wo mga el ko fale sa wa ya. Ale el ka ko mafkang. Sau pe I usau ko fe ma fa ka lo fa ngai kanga. Si you need to practice. Exercise joy. O si ke me ke le fi aka. Si aka. Ai fa pa me Olha o beca coço. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Makulio ai alu vai. Ela wa ule fo marco lokua. Kale o sa fa passe pela ko elo marco fale se. E va po ko fefe ya oko. E no lo que fo mai. E no alu se be vai que ko fo wa. Le la wa se kale se fo ko ai ule. Que la ku que le le fa ka lo fa mo se sia o ya. Bakaulela ka kai foma pula solo fapia ke ele nga ka leise se akamai leise se fa kalo fa bai ia ko o oso mai male o oso mai mal ka kale ka sa ala mu ka ia ko sa mo foi lalo ke lo la a fa pe wa nga sa fa penga ke lo fa un ke le ko sa ngai lo la ngai muli la kulmele ai mo pa ia oi
E ile silo kula lo California fa penga. Kuso le o ka fa pe. Le lenga la le ngofo kuso enta ma ila ka fa. Ale lenga la le enta ma le lenga ngofo le pi ko ku e ngofo le ngako inga pe ko lua ya. O ko inga la nga pi ko ku ngofo fa fa ave esel ko inga nga mai nga. O kama nga le polo kanga nga kelo ele akajes. Ele akajes. Kelo le sile me nga ilonga ka ko loko. You know, people feel welcome. Al kamalale o fa fa. Ribe, el ko inga fa ko lungo so ko lo. O ke la un. O fa karo fo kamala. Malo. Vai se me avec où? Kamale le fa la vela wa e ko fu mala kaka. Fa bai hai azola malo. Ale fi akajes. So se pouco iku ave lokai. Ave ko bai lumano. Amere. Pescar. E sau fia. E lo o le menga ya ki o ai mga o mia le ko anga ya exercise menga. Ele o ko mekiri la makaka. Amen. Attitude. You need to work at it. Langalo attitude, o lawa vai, o lawa mio, e la ka mai ka ngaka, o lawa mio fu e mama ka ngaka. Praise the Lord. Mai sili akula mio lo se sila me, o le fonga feta lai o lo terminei, o le lumana, o il profeta lo lumana, o lawa mio, o le fonga feta lai o lo terminei, o le fai la tusi o lo tuanai. E sili aku le kahua le melea ngai lo sei sili aku le poko sili aku le aulelei sili aku le kamao ainga sili aku le kelo kupe o la attitude e sili aku me umanga kelo e mafai attitude ngolai lok tengo feel me o le lok no attitude mako yen mako au fa felo yen mako fa felo e le kai o kai mole o le lok o le vanga la inga la fa ko ongo e no mai o ke o so man makava lo si ko ko la fa felo e pu e ka manga sapo avio fa ngo foi lalo ya que vai ko lo ko fa si mais si a mi ko lo fisa ya e se me ocupo ya nga mi pa un be ai ol me mo nga kalesia amene pe ko lai ki ka ko au mai ka kai ele la masila lo makopo sila ai how are you ya la ku songi ai kisi ai mai ko kelo ele ko kulko saupea you know this just welcomes me ya fai sau fai ola ka mala ngo for pi ko malo ngo fo ale fa ya ki kilo mai ya ko sau fai la ngo ke ngi aku ka ya ele ko fia lo ko ba silka ko lo amen. Oli la exercise. Se pequena fia soul breakfast. Tau ye fai fa mangyanga. Hallelujah. Yes, we don't feel like going around and shaking hand. Go around and shake somebody's hand. Aja, e ke manga ya ngalu ya oi exercise be nga ya oi. Se o nga punga mai le mea. Ai ko fa ka ko mala mio ka ko man ka ko le ai ke lo le amio nga working man nga o mia sui la wa mio ke nga lu al melo le amio sole e ke fio o mia ko ka mai la lo e le ke me papi fo nei lu ke fio o mi la lo e ke me le ma fa nga maria le melo le amio se lo nga ya lo nga punga mai lu nga kama so determines your defeat, and there's very little difference between fail and success, and that little difference make the big difference. The little difference is your attitude. The big difference is whether it's a positive or a negative attitude. That's the difference between fail and success. Say amen. Kalau sumalan nei po silfia Yesu me uma. Hallelujah. Sila le tu lo ni. Tuato nga folinga na nga au le lei ma todinga ma me lo teu mai ai le tangata o lo tatia ai le mana onga sili lava ma le mana onga na o le tua na silfia
Na ongal tinal nei le tal no ma Yesu me ka ole unfulfilled relationship. O lai ngā lala le fia inu. Ai se le vai la inu ai. O esi le fia o nai te ngā lala. E lo le me sini mga ukir ngaka o longa le iloa lai ngā lala. Me ngā lei vai tangata le ilo po la le vai ko ngā vai inu ai. Tau mo fai wha amalien ngā lala le ai se le vai la inu ai. Mai Isaia 5:5 fai mua mai le vai. E ave fua le se tau, ave fua vole so asusu male waina, ai le se tupe ave fua le se tau e fata wai. Ne muli tau ya Yesu ina ia sa loto lau tapu inga. Sinal ne tina tapu ai mata utia tapu ai fafo ai matu apolonga te tonu. Ai se a o le ngalo na ola ngamoni. E lo tau le ali. Matala Isaia lua iwa fai upo sumal tolu. You know, as much as these people worship me with their mouths and praise me and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their fear towards me is taught by the commandments of man. Ke loi, po lea lava kako whainga vai lea tua. Po ke alanga pe ke lola kiki pe ke ka fili solo o le mea kaue lea tua o lo loko. La condition o lo loko. Tilo masisila le tua famai tala Yesu famai tala le fine ya Yesu sili e o le mato tamana mai le mongal nei mongal ke sema wa nga fawele Samaria le malu in mongo ke sema against the temple in Jerusalem sili e o le mako kamanga fawel malu mako kapo ya Mount Jerusalem had a temple that was built in rebellion against the temple in Jerusalem. So this is where she worships. She goes to church. E alu le kapua inga yukaya. E alu ke se me tapua ia. E kapua I fafo. Ma Yesu e o mai aso funai wo ne fo ia o e tapua ile tua. E le nga o Jerusalem po ne fo maunga le to tapua ia. A o e tapua ile nganga. A to mo le upo le tua. They worship God in spirit and in truth. The word of God. Hallelujah. Tapua ile nganga, tapua ile upo le tua, lalo na winga fa maoni lava ma le tua. Ele ai se me nganga. Au te mai matato o langa fola I luma le tua. Tina le tapua I fafo, folinga I fafo, upu ma le mutu ai e mamaulo na loto. Ai sia ele o fa maoni lo loto lava ma le tua. Ole kau kia nga mo nga tapu inga ai nga mele ta uele ali fa mai tala Yesu tina ele mafai ona tapu I fa pena awai mai mau lo taimi sau ngao to fo ngao to rua kam ka mo luka sumal val ngo tapu me la tu le singo tu le situ fa malantala yo vai fa afte ule pe ule ngola fa la usfuai fa la utaulanga o te fa lo no anga pongi ile vai aso after foi wole pe ya to inga la tu mai ol pitola ai saule to inga tu I fa mai la yo vai popolo nga fa mai le tu ai fa mangalo mai ya tanga sala foi il fale mai tangata lenta po ai fa pe nga wa ta ulunga le lu mo le tu foi le ma se menga maua ai alu to inga le ua fa amalu ya inga asia mai upo Yesu wa se fa ma lalo ia te ia e fa ma lunga ina le a ole fa ma lunga ia te ia e fa ma lalo ina le e ole winga ngata po inga worship is not for you my brother worship is for God menga polealo vai fea polealo le vai fea ke ku lai mai sau fa tau no asia la nga ole mea mo le atua poleala tu langa ia tangata poleala tu ngai te inga poleala tu langa e faili e te le sau ono tangata ia na e sau te ave le atua langa le tapu inga le mo oi o le tapu inga mo le atua tapu inga foi ele faia I sesi lava me it's your relationship with your God. Ke sau sa agro lo ko le ku sau fa ali lo tangata le do sau ta o vai venga lo tua e lo fa le tua ya te lo na onga I fa mama o lo na onga ya fa manuia ya te lo na onga ya fa nga o lo na onga ya fa le le o lo na onga ya ta fe te o manuia ma fa nga lo tangata ma me lo fa lo ya te ma ya matova ai ma malo le to lo tangata aisha ina ya ta fe fa le manuia ma manuia le tina manuia le ngali manuia le ainga aisha o tangata fa manuia ina na sau ave vi inga le tua. And the object of our worship is Jesus Christ. It's not the pastor. It's not anybody. Saka ko yen nga ko le vai. E sauka ka kapuai.
fio mai ala wa fio ngal fa mua so we fio mai ile ko inga me fio mai aisha wa ka ko mai tato tanga sala wa tato mai sa to tato roto lumo tato tua e ta utino atu ai tato tele mafaya se mea o le mato tua o le mato ri o le mato faola anga lese ngo o mato tele ola anga lese no o mato tele ma wala gale lei o le mato o le lei o mato le lei ai o lo mana o mato malosi ai o lo tonso o mato faola inai o le mele ma te tua o lo fa nau ma va tu le viga ya toe fa pale o le mato tua me o malava ma me fire lau whanau. Fine lea tāpuai. Ai le malama mai langa mea lai whai. Only outright. E o foi a kia o iskei mo usau kapuai. Ai. Whaalonga kupoki le langonga ele akua. Aua ki whapea whai. Ele o ele akua le mako usau minga. No, le lava ile atua. Ai vai o le atua. Ele fuai so whaalonga. I say we stay forth by faith, whether you feel God or don't feel God, God is still here in His church. He loves His church, and when you accept the Lord Jesus Christ, He reigns and resides in your heart. Ngaya oile tua. You see, feelings come and go. When you are tired, your feelings, you feel tired. You know, ele fuai lo ngona. Na amet fatua tua. Peke aya keia, peke aya keia. He is here. Onon ra ongai fa manuia ya te oi fa manuia lo ainga ya tafia fon manuia nga manuia ni stangata elava no pu lava no lo e mau e tono na fa tanga 60 years 70 years is very small time for you to be a blessing, so take advantage of that. Hallelujah. Ola da sa mai ke lo oi puna lo ori sa lo to fa yon fa manianga. Praise the Lord. Never lo le lo yai la vango e maua o family yang fa yon family yang to o tato e kalesia fa yon family yang le sia inga fa yon family yang le stama. Hallelujah. Na fa nga o le tua sa o la puna mai lo puna mai fia e ile si fingel ma ko kalesia fa iva mo yang lo langa kilo pe yang me fai so se kai me ke vai e ke le vai aku fa pe ke vai aku e se kai me ke le no pole me e se I need to know our person. Thank God for her life. She doesn't know that she's a blessing. Au vai aka ke bi aka lango loi maka ke le fa longo ka ulonga ngo se mea. She's a leader of our prayer warriors. Ai le ulo nga ia o lai fa fa mang yang ke lo oi e ke le ulo lai fa mang yang al tino ke wiso na la vai lo nga luenga ma fia oi mai ori ali ma fai ori la nga luenga fai ori la breakfast fai ori la chute fai ori ke ngol falsa fai ori fai ngol fal kan se tolo fai ori ka penga nga me pese ori pese fia mo lo le lo lai fa mang yang le skak o le mesia ke ilfo fing mai kalango o fa longo ela so saul mako mesia o mesia o ko ngwa I am the one ko ngino markate ai ka mo saumal sai kia saumal polonga saumal secret life. Now we're free usoe he came so that you be free. Sa loko oi mea uma sa loko lo wolanga le koe polokanga o se mea le koe polokanga o se folinga le koe polokanga o se upu wa sa loko o au o le ola le winga ngale upu. I am the one. I am life. I am the one, the Messiah. O le atua sila fia mea uma o le atua ona le mahalosi umalava usoe sila fia ia mea uma le se me lilo. So pe te taua pe ke le kaua le ri. He knows everything. La se me lilo lo e fa polonga ina o ngai kai. Wa le lopo ila ka uye. O le tua. Ta ke le fa ma oe. E a faia nga ngar ka mea. Ala la fa mai le nga ngole ku mai le nga ngole ku ala la va. Nga lava ke lo e la kai me fa ari le tua lumal public. Mai kala na tano ke lo eta vita le me ngai faia kwa pola ala fa ria lai rumal public me nga lo ese kamalo mal ngofali
ngofo ia kalkala ma lefu tangi ya wewe God use him again. He can do the same thing. Te lo tinani tinanga leanga leolanga nga kusi lima yai nga ingo yai au ke ile vai aksol saula ko fa o bai tako wo pelo ia ri sia lenga fol mai sau Yesu fa mama da u fa le leilon tot mo to mai leva no ko fa ngai oi ko fa ngai ya tato tu lai va ta sinefia